Namar ka jingbom don ki kudam ba paka ban bo I ki marrep bun ki jhur ki so bat ki wei ki marrep ki pot bat ki jelop khamtam ha ki ayom shit habala poi ka samoy ban khet ban ot I ki so bat ki jhur ha kapor ka babiang kinong rep bat kinong khayi marrep ki do no shikat dei na ka jingbom don ki kudam ban tingka ye ki ban nat na ka jingduk jingkerdu bat ka jingle no ko umsep kinong yalam ka shnong paham ri o them kilate ye ka kudam tingkai marrep palakhot da ka functional pack house ye kani ka kudam marrep la ple pai ba ha ka arphau tarik jaliu dau kong san uba miral bonds im MLA ha ka jinga sakhilang uba balajit rani MDC District Horticulture Officer Ribhoi Pranjal Datta ba Ronald Khongjo rang ba shnong paham ri o them kinong trei jong ko umling CNRD block bat kinong rep yakani ka kudam tingkai mar rep functional pack house la tailing ba ka scheme MIDH na katana horticulture bala sinrop lang da ka scheme SRWP hakani ka jaka ki donru ki kamra bala bu karpang ban penja thai na ka jingling a kamet public utility toilet bala tei na ka scheme MGNREGA Upaya kilo marrep bani bidon jadi dari ying show berpenlak traveling sayo usaha bandi dokter iyo ekane kalat bani don dekat ban keso ban ai boleh kerbang nengkong kumulong meneh pesdak ya ki nam yalam jong kene ka dongwon ki baharo ki balapoi perkhan bandon kene ka ying na kutat ji mentoi jo ki dong kadang kadang sisya jadi keren jong samlam dan sekretari jong kadong makanya kadon ya kinong yalam kiba di jengai di jong wa plot wa dream ne wa Johnson sekretari jong ka sen samla ka jong iru ki bong tu song that ki bejuan mi na ka por sa ka por pan snow pan snap ya ki jong don kam jong kadong ngasno don bok sibun bahaga por ka ba nakalian jong kadong Iwan pania kenduk, abang iyo egalat paniarap ngadap dan iksokumen ke bakrau, aduh betul. Hamtam menegasnya abang iyi bagai senyang ibarit, iyo paniarap pati kalau urlong bagai kam kalau pau. Jadi kita ketahui, polisi ajarmu nanti kita ngelam, di peluang nanti tu kapor kita kan mau punya keren, mau mana keskim MLA ke jom ngaku memilih aku pila penjauh jadi saya sibun saya ngamla banyak kat pala dia pusat banyak dan pentalang nganirap jadi hab jawat lat kiwi jilat kelenti isno burung sibun nagalian jong horticulture department mak mau judon nadu tekipor lupas dak ada terkat nak mentame don betah kini ran ba jong jelani kenduk horticulture ngalit kila kula ban air alam nak kalian juga untuk menyerap semangat kemudian dari nilai bersiap lang ketika convergence scheme kumjuru nak kalian juga MG atau lagi open sna ya ketika community toilet agak balai yo bani bersiap lang ya mau nunggu bani penrung lang bani bersiap bat kening semua kabokongsan kalau ya ki nong song juga dong di mangatin biang kalau pimi dalade ya kan nong bersna ya kening kalau kita Bapak dong slap, bapak tri, bapak yang ni kau lebor, kapai dong, ya kinong tri, kau ni, kadi na kinong song, kadi kinong sa, kau hantam hadu, kata, ikwa apa kadi kau kubor, kadi kau message, kan let ceki wedi kidong berkisnong, ha kawa, ngin sutu, ya kador kau ngejing ya trilang. Nagalian kita unong ikmat, nagalian ko apalagyan MDC, nagalian di department repair, in ay kijingarap ini. Dan dia gila liban contribute akan dia kerkom inangla banang pengrau, banang penhe, ban pendikenai ke kam. Kum kenusa kan ay kineron gawe ke ying, ya gawe ke group ke society, ya gawe ke snow. Kebagiwan mi sanga gidang kong ba, yarap dem ba. Naga bantah ke ni hing juga di society yang di nongrem kata, nong apa konsumsi.
Kaju ingong ngai ki batik inle kumno ban pendap not ban snai ta ying de semla na skim ingau emilian ma bagi hapan sama ka kinja kilin so do cispa apa pendai tri isnong ida jong emba ai no pi ban tit ngin tit itia tit simen ngin tit narot kanong ngin mi himangi bat ile sisha kunta daga kam ka badi ban lut la kumno badi ban lut sama la ai tang lai la la ne alak steng kalada mar kanong ka bubun kami nalade bansnaya kan. Bat ni perpau so blokro. Ni perpau abang pelai ke skill ni perpau baru katu ka amount ka batam namar wa ke estimate cukup da sunai ke ni ying cukup kan lusan lah. Cukup nagalian juga ko MD kan yo penyarap di se arlak lain arlak steng. Arlak steng kan dei ka beneficiary contribution.